Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kesengnya Utrap Youth Development Council Mauring Keneng Circle, kelapan benar bahag kat santrik urempang aracara pausan, kan penlongi kerensan nyatanya ni ke panel discussion kom debate, hapdeng hindrungut ki kertong, banyak konnya ke ni election MDC, no seorang kam MDC constituency. Haga ni gajing atai ansya tangi ki kertong, kenapa ki pa ki constituency, ki nyos ngoi ki nya ki jutang, jong ki kertong jongki, syab ki net ben thap ya ka vote. Presiden ke HYDC Mauring Keneng Circle ubah Robin Nongrum uluong bahagian ni gajing atai onam sya ikertong bikin pha dekin nongilam jaka parti jongki hendikin habang keren bet taladehi. Ulay thu bana duk mentan ki hindrungut ki kertong ki pentikna ki dan laingut katau kertong ke Kongres NPP baru kertong ke khnam. Haga di kerensan la aila ru ikipat ba bikin bu jengkeli dak bapha lupa ke jengkeli ling ba ka WhatsApp number bala ai hang ni. Tika jingtu jo ka seng hi kalong bangiwan sini syakmat ban persowik pat ba ban khot ban wer yakin song snong jong kini constituency bakin seng ba ban yawan ha ka tega singi le se kin se yo so yo ke e ka ba kini ki kertong na baro andrutli ki ba ana ki ndrungut ki nong yakun ya kini ke MDC election ki ba la pengkre bhai la di ban yakun na ka andriu sa kham constituency ti ni don hang ni ban persno ki pat ba hakan ni gasingi ni la penbet knang hapo ka chingi tre rangkat ke HYDC ma Keneng Circle harangkat ka chingi tre lang bat ka seorang kham circle hakan ni gasingi ni pentip syafi baro ba ya kan ni program ni nam sya banwan ban a chingkren de ki wei pat ki bomde ki candidate kebamut la kalong iki nong yalam parti la ni kinong persyan la ni kibri jongno la ni la nong chong kurtong kathong hi kalong baik bangi kwa bagi pai ba nong song sinong jong ka sorong kham kinyo sngo bat kinyo bani don benta baik markhmat bat kandidate kata ka di benta bat sakawai pat ni kwa ban petip pi namar ban kaliang so seng nim don benta ai ru em bat kano ka political party Ndrai ni su organize ya kini program. Bat ni kuat roban YouTube ipi bah hakan ni kesini khasan dari cubanai rampang mentau slam kerumut. Nakal yang coba seng ngin nam day kinong penyat ya ketu program. Hawat nyilak ban long ni degi volunteer. Ndrai kiban penyat pat ya kini panel discussion and debate day di kiwi pat kibiyo kibah. Yang sepah yang kiban abah pat day jo kibiyo so seng. Kata kini kia kubor pesyai kebang kuat ban pensengau syuki barok ki paralok kibah. Yo semua buat kita yo ilang ba kani ke kor sing pensawa ban lang ba kani ka durki lese la ban yo i te nakaliang choka seng ni la penkre ro bat nin sa asha bi kini kini marfur choki ki bri ki jongi ka ba kan puli ne na marfur lese ki bri ki ba pek kani ka khubor kin tip ban pha ya kan message chongki na mar ba lari ki kwa ban kli jingkli kila ban pha lengba ka WhatsApp iki cingkili ki chungki how new number uta number day way day praar san rio khandai nyo lai san khandai but sawi man number khandai pra rio lai nyo pra khandai san rio kini kidiki number ka phila ban pha lang ba ka WhatsApp ya ki chingkili ki chungphi le se pidon ki chingkili ha ka bidei bat kani ka phang ka bamut na ka banda ka MDC election but ya kani ka chingkili nakaliang chungi kum ka seng pat nyin sa penkre ya ki kincha borti le ne ka bright mal se ya tu singi la da keyboard ki chingkili nga chu penchai phi yo le se don chingkili ba dagi spak lagi ki hajar teli ki don ye ki chuk jingkeli kemut nakaliang chung keseng lada kadai ki chuk jingkeli kemut ngin syim ni ka tangkawai na pedang kitabat ngin bu akataka caka ke bela perkre bat lese lada ki don pat diki hajar teli ki jingkeli ki balong la kacong tingin nakaliang chung keseng ngin sapan bait ya katuk sni na mar ni sutu ba kapor kamdei ke ba ngin nomyo bro sni napa namar kapor kum ke cingbiet ke bangiyo
kadai tang nadu khatway biji step bo chong kalai biji te ngila sothu pila sothu ina mar kapor kadik bukhim le se lada ngila ban poi thik khatway biji ngidon kapor tang ko masau kantai ai te kamot ye kitu chingkli ki bagi pat ba lan ki no song shnong to constituency ki pha in sepek pada tu sni hakan ukur kom bagi le khnang ba kanong tak pala di kapor khnang ba baro kin yo banya pensyai hak bidai ban kanika MDC election hak ba yedai ba katu sni te kumban penken mau ba sisin nakaliang chungi kumki nong yalam jo keseng ngi kwa dik dik ki phi ki pat ba keluan khnang ba ngakarai pilai iba kidon ki paralak mau le se ki bagasyan yu we kurtong teng teng ki le syakacing yalang chu itu ki kurtong ki bas ngomon ne bas ngom tanat bagasyan ki mio smo pat ya sor chu ki we pat ki kandidat ki mio ban ya kendu ki we pat ki kandidat namar ba ki la le che ko we ten kali yang chu seng ki kwa ba ki pai ba baro kim sayo so kan ni sor na u we kurtong we khun na bo so kham ko si na baro nreungot kini khnang ba kinyo ban panchayat pat ba hakibidei bat kini ka MDC election ngidang su ya pha da ki chingtho ki candidate te kidon ki candidate ki bala pentip sengi ba ki kloi banwan ti dang don hi pat ki candidate ki ba ngidang su de pha ki kot menin tingin pat yo ba kendu iki te ka chingkentu hi na kaliang ka seng kalong ngi kentu curi phi ba pin so ba banwan ban sim bentalang sakanika program kalau perlu khang ada keseng namar kelas so ma ko mangala batai mene ba nginom sha ikiwe kinong yalam chu ki parti la ni ki no pershan la ni ki briu chongno no kortong re ka chingwa ai chongi kalong bet ba uto he candidate daladi wan ban pensyai ban so ha bidei ba wan ban sim benta ha bidei ba kan program ban keli jingkeli bila ban pha daga ba WhatsApp so ni nomor khnang ba na kaliang chu keseng ha ka tu sengi nin sayo ban tho itu slip ko mangala batai phi mene but kacing penya chingi ro kan long hakata kerukom bahkan long transparent mah namar ba ye ketu ke slip ka ba untuk kandidat ubahap ban sim dalade hi ya ketu ke cingkli ke bangila bu hang tu pok berti un sim dalade ketu ke cingkli kat ba don hang tu bat un sabatai hi mo yo tu ndai ba pensim bangi ndai balik ni kum nor ngi su pen biang bai tang ban volunteer ndai ke besak kan be kam so kandidat hi yang hilang baro but ya ukun juga beri uhnya tu new skum ibro koi ba le se kani kani gesin jam ka ba nakaliang chok seng ni shim le se kan de gesin jam ka ban sa chingken mau hakabi dei but kum kini ke program namar kani le se dei ke ching sedang nakaliang chungi si samaurong keneng le se chikiwe ki chaka kal don lupa kata don di saka bungin tip tin rei le se la kani ke program kalong ka besai so le se ka we ru ka constituency lani omdei tangka MDC election le se ki election ki ban sawan tiada kalong ka basai so tinga try pat ba bobun balang un sashim ye kani kum kunuksa khnang ban yang ni skhat in sayo ban perlawai kum kini ki chai debate ane ka chingyo ban ya discuss kan ya ka bidai bat ki election